radio BBC gahuza miryango ivugira irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri uyu wa kane itariki ya mbere y'ukwezi kw'icenda muri 2022. Ubushinwa bwategetse abantu barenga miliyoni 200 kuguma muhira kubera ikiza ca COVID-19. Abahunze intambara hagati y'umugwi M23 n'ingabo za leta ya Kongo hafi y'umupaka wa Bunagana basabwe na Uganda kwegera ahagenewe kwakira impunzi canke bagatahuka mu gihugu iwabo. Rimwe mu mashirahamwe yigenga akurikirana ikibazo c'abasaba ubuhunzi hano mu Bwongereza risaba leta guheba umugambi wo kurungika bamwe muri bo mu Rwanda rifatiye ku vyo ryasanze barakorewe mu nzira y'ubuhunzi. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Nitegeka. Nongeye kubaha ikaze. Amakuru yacu tuyahere muri Ukraine aho abagenzuzi b'ishirahamwe mpuzamakungu bashitse mu gace ka Zaporizhia kagenzurwa n'Uburusiya ahari ikibanza c'inguvu za nucleaire inyuma y'amasaha bari bamaze bananiwe kuhagera kubera ibisasu vyariko bimiragirwa hafi yaho. Ikigo mpuzamakungu c'inguvu Agence Internationale de l'Énergie Atomique kimenyesha yuko bajanywe n'igikorwa kidashobora guhara kijanye no kwirinda ibyago biturutse nako kwikoreshwa ry'inguvu za nucleaire bishobora kubangamira ubuzima bw'abantu. Urusiya na Ukraine vyagirizanya gushaka kuburizamwo ico gikorwa c'abahinga ba ONU. Ikigo ca leta ya Ukraine kijejwe inguvu za nucleaire kikemeza yuko ubutegetsi bwa Moscow bumijagira ibisasu mu gisagara co hafi yaho bigatuma kimwe mu bice bihungurirwamwo izo nguvu za nucleaire muri ico kibanza cugagwa. Ikibanza ca Zaporizhia cizo nguvu za nucleaire kigenzurwa n'ingabo z'Uburusiya, ariko rero abakozi bahakorera kugeza ubu bakaba ari abanya Ukraine. Umuyobozi wa kimwe mu bigo bikomeye vy'Uburusiya vyimbura ibitoro Lukoil bamusanze yapfuye mu mujyi wa Moscow. Ikigo c'itangazamakuru c'Uburusiya kimenyesha yuko Ravil Naganov yakorotse mu idirisha ry'igorofa rigira 6 ry'inyubakwa y'ibitaro. Amakuru yamenyekanye akemeza yuko abajejwe amatohoza bakeka ko yoba yiyahuye. Mu kwezi kwa gatatu umugwi w'abayobozi ba Lukoil waragaragaje amakenga ufise ku ntambara yo muri Ukraine aho basavye yuko hoba agahengwe. Abantu barenga miliyoni 200 mu mujyi wa Chengdu mu Bushinwa bategetswe kuguma muhira kubera ikiza ca COVID-19, ariko si muri ico gisagara honyene. Inkuru ya Michael Bristol mushikizwa na Victoria Uwonkunda. Abatuye mu mujyi wa Chengdu ubu ntibemerewe gusohoka mu mago yabo. Umuntu umwe gusa niwe wemerewe gusohoka agiye gushaka ibyo kurya, kandi ugomba kubanza kwaka uruhushya abayobozi baho utuye kugira ngo ubashe kujya kwa muganga. Hagiye gutangira gahunda y'iminsi 4 yo gukingira imbaga, ariko ikitazwi neza ni igihe izi ngamba zo gukumira zizamara. Iyi niyo guma mu rugo ikomeye kurusha izindi ishyizweho kuva yashyizweho i Shanghai mu kwezi kwa gatatu, igihe ingamba zo gukumira COVID yashyirwagaho mu miji hirya no hino mu gihugu. Taiwan yemeza yuko yarashe indege yo mu bwoko bwa drone ituruka mu Bushinwa yariko iguruka hafi y'izinga rya Kinmen mu birometero bikeya uvuye ku nkengera z'Ubushinwa. N'ubwa mbere Taiwan ikora igikorwa nk'ico. Ku munsi wa kabiri Perezida wa Taiwan Tsai Ing-wen yategetse ingabo gufata ingingo zikomeye cyane zo kurinda ikirere c'iryo zinga. Abategetsi ba Taiwan bagereranya iyo ndege ya drone ko yoba ari ya gisivile ikoreshwa mu bikorwa bisanzwe atari vya gisirikare. Aho ni mu gihe Ubushinwa busanzwe bwarongereje imikwabu hafi ya Taiwan muri aya mezi ashize.
Amahiganwa y'inkino zo kwinonora imitsi zikorerwa ahugaye ategekanijwe mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uza mu muji wa Nanjing mu Bushinwa yongeye kungururizwa mu kwezi kwa gatatu k'umwaka wa 2025. Umugwi ujejwe izo nkino umenyesha yuko ari kubera ico wise ikiza kibandanya mu Bushinwa. Bubaye ubwa gatatu iryo sango ryunguruzwa n'abategetsi ba Beijing bakomeza gushiraho ingingo zikaze zo kwirinda ikiza ca coronavirus bise zero covid. Ubushinwa bwarashoboye gutunganya inkino za Olympique zo mu gice c'imbeho, ariko bwahagaritse izindi nkino bwategerezwa gutunganya kubera ikiza ca coronavirus. Umugwi mpuzamakungu w'inkino zo kunonora imitsi umenyesha yuko ayo mahiganwa akorerwa ahubakiye azosubira gutunganywa mu mwaka wa 2024 mu muji wa Glasgow. Hano mu Bwongereza ishirahamwe ritegamiye leta Medical Justice ryasavye leta y'Ubwongereza guheba umugambi wo kurungika mu Rwanda abasaba ubuhungiro baciye mu mayira yo mu kinyegero. Aho ni nyuma yo gusanga benshi muri bo bari batoranijwe kurungikwa mu Rwanda barakorewe amabi arimwo kwicwa urubozo no kudandazwa. Leta y'Ubwongereza ivuga yuko uwo mugambi uzofasha kuburizamwo burundu ingeso yo kujabukana aba basaba ubuhungiro babicishije mu mayira atemewe, na cane cane mu kigobeko k'amazi y'ibahari Atlantique agabura Ubwongereza n'Ubufaransa, aho bakunze kwita English Channel. Indege yari gutwara nako abambere mu kwezi kwa gatandatu yahagaritswe ku munota wa nyuma biturutse ku ngingo ya sentare. Inkuru ya Dominic Kasiani mwishikizwa na Pime Ndikumagenge. Ubwo bushakashatsi bwakozwe n'iryo shirahamwe ry'abagera neza mu buvuzi gushika ubu niryo suzuma rya mbere rikomeye kandi ryigenga kubijanye na bamwe mu bantu 51 rivuga yuko ubushikiranganje bw'intwaro hagati bwahisemwo nk'abagiye kurungikwa mu Rwanda. Abaganga bavuga yuko igihe bakora isuzuma ry'abantu 17 mu bari muri uwo mugwi, 14 muri bo basanze bafise ibimenyetso bigaragara ko baborejwe igufa canke bakorewe iyicarubozo, 6 nabo ko bashobora kuba baguye mu vyago vy'urudandazwa rw'abantu. Abaganga bakoze ubwo bushakashatsi bagirije ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu kwirengagiza ibishobora gushikira abo bantu muri uwo mugambi wo kurungikwa mu Rwanda. Mu ndwiza sentare nkuru mu Bwongereza izomara imisi 5 iriko irihweza niba uwo mugambi uhuye n'amategeko. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha imwe buri minota 23 mu karere k'ibiyaga binini. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Gahuza miryango ibajane ibunagana ku mupaka wa Republika ya Demokrasi ya Kongo na Uganda. Amakuru aturuka mu mpunzi z'abanyekongo bahungiye mu muji wa Bunagana avuga yuko impunzi z'abanyekongo zahungiye mu muji wa Bunagana kubera intambara hagati ya M23 ziri mu madidane, inyuma yaho leta ya Uganda isitekekeye kuja mu ikambi canke zigasubira iwabo muri Kongo. Kuva aho zitanguriye rero guhunga intambara hagati ya M23 n'ingabo za leta y'ico gihugu, iminsi 2 leta yari yazihaye yarangiye uno munsi. Navuganye na Innocent Ndagije, umukuru wa Nouvelle Société Civile de Rucuru, atangura kumbwira impamvu zimwe mu mpunzi ziri muri iyo kambi, izindi zikaba ziri mu muji wa Bunagana. Abafite dusento dufaranga barafashe amazu barakondesha, n'abandi badafitemo amafaranga bubatse hafi y'amashuri hano Buganda kubaka amabashe gabo kugira ubuzima bube bukomeza. Ku mpamvu nk'inone abahungiye ngaho hafi y'umupaka badasubira hakujya muri Kongo, kugaruka muri Kongo naco n'ikindi kibazo M23 ikiraho. None uzi aho hantu hayoborwa na M23, iyo uhari ni byiza nta kibazo, ariko none ugeze ahantu hayoborwa na guverinema bagufata nk'umuntu ukorana na M23 no gufungwa. Benshi bari no muri ma prison barafunzwe hejuru ko bageze
muri utwo turere tuyoborwa na M23. ariko babahitishijemwo ibintu bibiri muco gukora barabwira bati mugende mu nkambi y'impunzi canke musubire iwanyu muri Kongo. Uzi benshi abaturage bari bashaka gusubira muri Kongo, niyo ntego ya bose, ariko kubona icyo kibazo ugeze iriya kugaruka baratinya guverinoma nizagaruka nanga ukagera ahantu ho guverinoma iyobora bagufata nk'umuntu wa M23. Kubura icyo gukora benshi bari kugenda mu nkambi n'abandi bari gutora kugaruka muri Kongo, ariko icyo kintu nicyo kibazo kibongamiye abaturage cyane. Mwiteze ko hashobora kuba iki none ejo ho bukera ko mutubwiye ko ico kiringo caheze? Ibyo ngibyo ni guverinoma zose zifite kuganira, guverinoma ya Kongo na ya Uganda bikaganira kugira kino kibazo kibona umuti. Umuturage mu burenganzira bw'umuntu bw'ikirema muntu yirukira ahantu aho yiyumva ko yahatura mu mahoro. None imba umuturage yumvishije ko yatura hano i Buganda bugufiya mu mahoro, guverinoma ya Kongo na Uganda baganire bareke umuturage yiberaho, nanga se barangize kino kibazo cha M23 mu nzira zose, umuturage asubire muri bintu bye. Mbega ubundi byabafasha iki kuguma ngaho hafi y'umupaka ariko ku ruhande rwa Uganda? Uzi waje no kubohoza ushaka icyo kurya muri Kongo, ariko hejuru yo gutinya umutekano ntiwararayo, ariko wagendayo nko ku manywa ukashaka n'akantu ko kurya. Ariko wabaye wagiye iriya muri nkambi za Uganda no kuvayo biragora, n'indwara zibagiriya abantu barahazi, niyo mpamvu badashaka no kujayo. Innocent Ndagije, umukuru wa Nouvelle Société Civile pour de Rucuru, twavugana ari Bunagana. Twagerageje rero kumva ico ubuyobozi bw'umuji wa Bunagana bivuga ko, ariko bobo ntitwashoboye kubabona. Bidukundiye rero tuzobandanya. Ikigega mpuzamakungu FMI kiragabisha yuko umwumvikano wacu na Sri Lanka wo kuyifasha kuva mu bibazo by'ubutunzi ari intango y'inzira iri ndende iri imbere. FMI cemereye miliyari 2 na miliyoni amajana 9 z'amadolari y'ingurane igihugu ca Sri Lanka kizokwishura mu myaka 4. Inkuru ya Yogita Limaye mushikizwa na Jacques Niyitegeka. Hari ibintu bimwe Sri Lanka isabwa kubanza gukora kugira ngo ayo mafaranga yabone, birimo kubanza kugirana amasezerano n'ibihugu nk'Ubushinwa n'Ubuhindi Sri Lanka ibereyemo imyenda. Ariko inkuru y'inguzanyo ishobora kuba ari intambwe ya mbere iganisha kuzanzamuka k'ubukungu bw'iki gihugu kigizwe n'ikirwa gihanganye n'ikibazo gikomeye cy'ibura ry'ibiribwa, ibitoro n'ibindi bintu byankenerwa. Imyigaragambyo ikomeye y'abaturage yatumye Perezida Gotabaya Rajapaksa ahunga igihugu mu kwezi kwa 7. Iyi myigaragambyo yahacururutse nyuma yaho hagiriyeho ubutegetsi bushya, ariko ishobora kongera gukara ibintu birushijeho kujya irudubi. Urupimo rw'agaciro k'idolari, ifaranga rifatwa nk'urugero rw'ifatiro mpuzamakungu, rwashitse ku rugero rutari bwaboneke mu myaka igera kuri 20. Abashora imitahe bari barundarunze ubutunzi bwabo mu madolari mu mezi aheze, bizigiye yuko ari ryo ridakunze guhinduka agaciro cyane. Ahanini bari basunitswe n'icizere c'uko ibanki nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kuduza urugero rw'inyungu ku ngurane. Ayandi mafaranga rero yaciye atagaciro kubera ivyo, harimo ifaranga rya euro riri hasi y'idolari ubwa mbere mu myaka igera ku 20, n'ifaranga ry'Ubuyapani yen ryagiye hasi ku rugero ritari bwashikeko mu myaka 24. Ubu naho abakunzi b'urunana ndabahaye ikaze. Stefano yafashe icyemezo cyo kwisubiza umurima yari yarahaye Nadine. Petero aratabariza Mutesi. Yabaye iki? N'urunana. Ariko ubu wagiye ugenda ureba wa mwana we. Ureba kumeneye amazi.
mama ngwino utabare nayo nsanze yirangije neza ceceka upete urampemukiye iyo ndeka nkiyahura nkipfira n'ubundi ko ntacyo nyimaze kuriye oya muti mwana nyagasani yewe wivuga ibyo muti ntacyo mbwira mama pete kuko imvugo muri uru rugo byose ndabyumva sinyira umuntu nitwa igini ryagushije ishyano muri uru rugo rwanyu ariko ubwo amagambo papa avuga wirirwa uyaha agaciro rwose wibyitaho arakomeye cyane kuko ndi mu rugo rwe pete ndabizi ruremesha aragutoteza rwose ariko ngewe ndahari niteguye kugufasha nibyo koko rero umwana wawe yarapfuye ariko wowe uriho urumva kandi nyuma y'ibibazo byose ubuzima burakomeza ubwanjye bwararangiye mama pete oya ubuzima bwawe ntibwarangiye mwana wanjye kuko uracyahumeka ariko uguze abantu benshi bananiwe guhumeka muti bari mu bitaro bari guhumekeshwa n'imashini n'abandi bamaze gushiramo umwuka si uko se wowe rero kuko ugihumeka ubuzima burakomeza mukobwa mwiza uravuze ngo umukobwa mwiza mama pete njyewe wowe rwose humura ntakwiye ugihumeka mwana wanjye ni ukuri kwizera imana byonyine nibyo bizagufasha gukomeza kubaho nibyo bizagutsindira ibikugerageza kandi umunsi umwe uzibagirwa ko ibi byose wigeze kubicamo mama ni ukuri usigaye uri umuvugabutumwa mwiza shaka kurara mu buroko n'iyo byaba umunsi umwe byihorere pete birigisha mute karama hari indi mpamvu ugomba kwizera ko ubuzima bwawe buzaba bwiza ni uko abaganga bakubwiye ko fisitire ishobora kuvurwa igakira bibagiye se ko bakubwiye ko igihe nikigera bazaguhamagara ku bitaro mute erega iminsi ibaye myinshi mw'abantu umwe yego ibaye myinshi ikigeragezo kiratinze ariko ntikizahoraho mute urumva wowe tuza usenge wizere igihe kizagera maze wumve ibintu birarangiye usubire mu buzima busanzwe uri kunyumva neza yego ariko reka rero kongera gutekereza kwiyahura mwana wanjye ntabwo ari wo muti w'ikibazo sibyo kirabacika icyo gisambo kandi ndabasabye ngo mugabanye rwaserera hano nimutuze warese ariko tukagikubitamo yo oya we ni mu kireke bishombe yagihaniye bihagije yagiteye umujugujugu gifata ku gatsitsino kizabirwara umwaka wose oya rwose kankwa abantu nk'abo ntibagakwiye kuba mu bandi nibo batuzengereje nta gatungo umuntu akigira kubera ibyo bihararumba rufonsi rwose reka iki gisambo tugihane cyangwa kabura ubugingo oya mutuze mwabantu mwe rwose polisi iri mu nzira ije gutwara icyo gisambo ahubwo mwereka mbabwire nimwishimire ko icyo gisambo cyafashwe ubundi kikatugura n'ibisambo bafatanyije ko ibihene za bushombe nimutabikurikirana turabyikurikiranira tukihanire turambura urubyiruko rwumva ko rugomba kwirirwa mu gasatire rukina igisoro n'amakarita hanyuma rukitwikira ijoro rukayoboka mu mirima y'abaturage no mu biraro bikatwibira imyaka n'amatungo twiyororeye ibyo turabizi kandi biteye impungenge nyirabazuru kubona abakiri bato badashaka gukura amaboko mu mufuka ngo bakore ahubwo bakumva ko bazatungwa no kwiba abaturage ariko muhumure byarahagurukiwe nicyo ubuyobozi bubereyeho muhumure rwose oya rufonsi we reka tumukubite tumunogonore n'ibindi bisambo bizarebereho bagenzi bacu rwose oya nimutuze nababwiye ko uyu muntu nubwo ari igisambo mumwisha rimwe mwabihanirwa mwabantu kwihanira ntibyemewe mumwishe mwaba mukoze icyaha gihanwa n'amategeko bityo mukabiryoza muhave rwose njyewe arwaye icyo nsaba rwose hari icyo ngiye nisabira yego bushobo icyo nsaba ni uko rwose mushyira imbaraga mu kunyishyuriza ihene zanjye zibwe rwose cyangwa mukareka nkiyishyuriza ibyo gusa kandi bakaduha n'indishyi z'akababaro batwibye ihene 3 harimo 2 zihaka ubu ziba zarabyaye ifumbire zari kuduha muri iki gihe cyose murabyumva ko ari nyinshi cyane ni nyinshi rwose afo urabyumva iteka nkunza avuze turabikurikirana rwose cyangwa ureke ariko nuko ari ndakubashye ndeme karamba yo buryo uranzisha uririrwa ubimubaza se ntubyiboneye arakuzi rwose ya mbwira rata ndeme ndinde papa kumwambitse neza cyane muzindukiye he nadi mujyanye hariya mu rugo mbonezamikurire Stefa aho ababyeyi basigaye abana bagiye mu mirimo ndishimye rwose ndabona warisubiyeho nadi
ndemeza yambaye neza kandi arasa neza cyane. reka ye birababaje kubona ushaka ko umwana wawe yambara neza agasa neza ariko ntubigiremo uruhare Stefa. none se kuko nakwihoreye ubu ntiwabikoze wowe n'umwana murakeye rwose. ahubwo umuntu yakwibeshyaho yagira ngo uri umugore wa gitifu rwose. nuko wasanze nzi kwirwanaho Stefa ubundi ari kugwa Nyarurembo. nashatse nk'uwo amafaranga yo gukemura ibibazo byose mfite maranye iminsi urumva. ariko ntibivuze ko nzakomeza kukwihorera urumva. ariko kuntesha umutwe bikungura iki Nadi? gutesha umutwe kukwibusha inshingano zawe sana gutesha umutwe ufite amaboko yo gukora ujye ukora umenya umwana wawe. baragushutse Stefa sinshobora kukurerera wigaramiye urumva nta n'isoni ntiwapfuye ntufunze nturwaye ushobora gukora bityo ugomba kugira uruhare mu kurera umwana wawe nanjye wamubyaye kandi sinahirirwa uranyumva. ngewe nakoze ibyo nagomba gukora byose ngo urwane ku mwana wawe Nadi urumva. ahubwo uranyibukije umurima naguhaye ukanga kuwubyaza umusaruro uhereye none handa wishubije. ndumva utakire ngo iki gusurose iki ko wavuze ko utazitaba amaguru ngo urahinga se umurima wanjye nyine ndawusubiranye. ariko rero abagabo baragwira Stefa kumugabo ahindukira mu buriri yivuguza ku ijambo yavuze koko umuntu w'umugabo aragaba yangiye akazasubira kubona ibyo yagabye twumvikane Nadi uriya murima sinawuguhaye narawugutije ngo uwuhinge ubone ibitunga umwana wawe none bityo induru zimpora mu matwi zigabanuke. ntiwabikoze rero nuko none rero akabuza ubuguzi gasubirana nyirako. kuko udashaka kuwuhinga njye nyirawo ngiye kuwuhinga. ese wabuze iki ko mbona ibintu byose wabiteraguye hejuru mute? mana yanjye we ntibishoboka ni ukuri ntibishoboka Pete. ibiki se kandi mute ntibiki wabuze ubundi niko turakira ngo ubanze unywa amata nkuzaniye waba uraye kandi ugomba kuyishyira mu nda rwose ubuzima bugakomeza. ndabyibutse Petero we Ibikize? ariko mutesi naba ikigoryi naba ikigoryi. n'iki ariko kiri gutuma wituka gutyo? kubera gutuma utwo igikapu cyari kirimo imyenda yanjye nagitaye kwa muganga Pete. ye baba we ubu nibwo mbyibutse ko cyari kineretse iruhande ariko umwana wanjye yamaze gupfa mba ikigoryi neza neza. baba we icyo cyo rwose ntiwirirwe ubaza cyaragiye ubwo. ubu se ndabigenza niko nari ngiye kwibagira ngo mpindure nkaba nsanze nta kenda nsigaranye Pete yaba wo kwambara ndetse n'igitambaro cyo kwibinda. ariko mana ubu nzigire ne koko. ako muturabizi reka nsubire ku bitaro hari igihe wagira amahirwe ugasanga igikapu kigihari. wikwitesha umwanya gusa ntacyo wabona Pete aho twasize igikapu cyanjye ndahazi neza ni hanze ntacyo wabona. ewe ubu se ndabigenza ari ngo nkubonere basi yuba wifashishije. mama wanjye niwe muntu wenyine utwumva kandi ndabizi neza nta mafaranga afite. ubu se koko ndiyuhagira ne nafite icyo kwambara koko Pete kandi ko nta mwenda nasubiramo ibintu byarushaho kuba bibi. ubu nanjye biranshobeye pe. umuntu muri urugo ufite amafaranga ni papa wenyine kandi ngize ngo ngiye kubimubwira rwose yanyumvira ubusa ahubwo akanantonganya. urabizi mute ihangane iyo uvuye kumesa yumiye uriyuhagira ari uko imaze kuboneka uyisubiremo. nanjye ngiye gukora uko nshoboye kose mbona amafaranga nshaka ko nakugurira indi sibyo? n'ayandi mahitamo mfite Pete nubwo nitinda kuma umuntu kuri bukwiriye wose noneho papa we yaza akanurumbura akajya kuna mu musarani. oya humura umuri Imana iramuturinda rwose ntari buze vuba. ariko mana yanjye yego nibyo twarakoshije rwose ariko watubabariye ntidukomeze guhura n'ibi bigeragezo bikakaye gutya. nizere ko ubirangije noneho Patrick. ndarangije rwose kandi wari ukwiye kungura akantu nakuryohereje cyane Feliciya. koko se? baza mabuja. yewe byaterwa nuko mwabivuganye Patrick gusa nanjye rwose ndabibona ko wamwogoshe neza cyane ariko cyane cyane ubwanwa. urakoze cyane Patrick. amakuru se mutesi Feliciya. ese ugira ngo ngenda muherukanye kuva twashyingura umwana we sinasubiye kuremesha kumureba kubera ko nagize akazi kenshi ariko muri iyi minsi ndateganya kunyarukirayo nkamureba. ariko disuriya mwana mutererana kandi ntabwo ari byo. natwe sitwanye umuntu abaca hirya no hino ashakisha ubuzima. ndabizi mugenzi wanjye gusa ndagira ngo dufatanye kugira ngo turebe ko twabyutsa club y'umunsi y'umunyinya Feliciya. urabizi ko icyari icyifuzo murananye.
uzaboneka ryari rero? nubwo muri iyi minsi mfite imirimo myinshi kuko nshaka gufatanya ubuhinzi n'ubucuruzi ariko urabizi ko umwanya wa kabu yo munsi y'umunyinya ntawuburanye. nibwo buryo twakongera rwose kwiyegereza urubyiruko tukaruganiriza kuko rurakabije kwiyangiza. yewe ingero zifatika turazifite. hera kuri mushiki wanjye uriya Mutesi urebe ibibazo afite, urebe Cedric wahindutse ikirara burundu. tutagize icyo dukora sinzi uko ejo hazaza h'urubyiruko rwose hazaba hameze. nawe urabyumva ko bose bazaba ari ibisenzegeri. okay, ububaye wa kabiri rero tuvuganye uzumva ngo uhamagaye tubitegure neza. uzampamagare rwose nzitabanye. ariko ibyo mbona nawe urabibona habiyambere. ibiki Stefa? nyamara ndabona umurima narinje kukwereka ngo uwumpingire hari abatangiye kuwuhinga. abo bantu baba bantwariye ikiraka ko baba bampemukira. kugira ngo se ngenda bazi habiyambere. niko yewe ninjye muhamagara. muhagara gato ngira icyo mbibarizo ye. ni mwebwe nyine nimwe. niko murabino se muraho neza? yego. ntunguwe no kubona itsinda ry'abantu bazamuka bava mu murima bigaragara ko bahingaga. twawugeze mu gitondo cya kareda nuko umushiki ahubwo waturuhije ahubwo tuba twanaharangije. twari benshi nuko twagiye intatane kuko tudataha hamwe. none se ninde wabahaye ikiraka? uyu murima ni uwanjye, abandi ubonye bagenda bose ninjye baje gukorera. ni uwawe kuva ryari? kuva ejo bundi ubwo nawuguraga. ariko se utuye hafi aha ninjye ndi mushyi n'aha sindahamenya abantu benshi. wowe urinde uturutse he? njye nitwa Stefano. ndi umuhungu wa Rwajekare. sintuye inaha ariko ubwo ndatunguwe rwose ngo uyu murima warawuguze. narawuguze rwose kandi ku giciro cyiza rwose. niko se Stefa wandurije iki uza kumpa akazi mu murima wagurishije? ibyo kuwugurisha mbimenyeye rimwe nawe habiyambere. niko se wa mugabo ndakumva. urumva wizeye ko utawe n'abatekamutwe? ko uyu murima ari uwanjye nawuhawe n'umuryango wa Rwajekare. ngo iki wa mugabo we? ni umurima wanjye ngewe Stefano wa Rwajekare. ntibishoboka rwose. uyu murima nawuguze ku mugaragaro ngirana amasezerano n'umugore twa Nadine Ingabire. ni nawe nishyuye tumvikana ko tuzajyana ku murenge guhinduza ibyangombwa. wawuguze na Nadine? Nadine Ingabire. none se niki cyerekana ko wuguze koko? dodo ntureba uragenda kubeshya. singiye amasezerano nandikiranye na Nadine n'abagabo barenga 3 koko. nguru rwose n'urupapuro ndarugendana mu mufuka. rurebe dore nguru. Nadine yatinyuka kungurishiriza umurima kandi rwose n'ejo twari kumwe ntiyagira icyo atangariza. ibyo ntibindeba ariko ubu yaba yarabitinyutse ati koko. wasoma isi ukareba neza. si umurebe neza ko atari amasezerano twagiranye. nkanamwishyura amafaranga yanjye kandi witegereze neza urebe ko mubwo badusinyiye nta n'umwe uzimo kuko hari n'abazanye nawe. ngo Stefano aguye mu kantu agiye gukora iki? ari wese wabyifata muti ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa kabiri no kuwa kane saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo Urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze abo mu Runana barangije ikiganiro cacu co kuri uyu wa kane. natwe tubasezere tubabwira yuko abataye izabo b'abanyekongo bahungiye mu karere ka Bunagana muri Uganda basabwe kuja mu makambi y'impunzi bitabaye uko bagataha iwabo muri Kongo. ikiringo bari barahawe rero kugira ngo bahitemwo muri ivyo bibiri kikaba carangiranye n'uno munsi. mwumvise kandi yuko hari ishirahamwe rya hano mu Bwongereza rihanura leta kutarungika abasaba ubuhungiro mu Rwanda rifatiye ku byo ryasanze barakorewe. iki kiganiro cari gihagarikiwe na Jacques Nitegeka, mumva Florentine Kwizera. mwakoze kudukurikira.